Koe i tau koe ki tuanga e tahi te tau lunga koe ni pe o kolahi e hao mo tahi te tau lunga ki koe ki vewe kotoa koe ni ko kore peke tahi te whahu Kataki whamore more mea mai o to e teke tahi te mari. Koe tola e taha awhi. Koe whakalangilangi pe o e aho. Koe ke hamea rea ma. Koe ke pūria ke a te koe where mo whafo e ngahi whatongi a. Kau whenga pe ki whakakakato ngahi mea kotoa pe. Ko hi pe koe eko tau hiki ai. Kai ne whahau, koe ke hamea rea ma. Whamore more i hangi au. I tola taha awhi koe nataki ni mangeau, to oia koe mea ia a au. Loto pe tahini ko Tupulaki, ke to'o pe hono te ki. Koe tola taha awhi. Ka whamore more atu pe ki he au tama mo kataki mea mai takai atu ai mea koe ni, koe mea kotoa pe ai whahu. Ka e te teu mai e tau tiche, te teu ki he tā mai ai Fasi o e tahine e tau o lunga. Manima, o ngā takai e. Awa tu situ ati ko, kai me mihanga pe he mai ko lunga ko takai mo kai te lau. Te lau ki te situ. Ko situ ati mea tuana ke te. Ave ki he. Ave ki samai koe. Ai whakarere ia. Ave ki he no whanga Katarina mo mea. Tu ki ai. Whakarere ki he. Tahe ki he. Hoktoia. Ai ki he taurunga ki hanga ki he kakai pa hanga ki he whaipikau. Ko ke tiche ko mau pe tae mai whasi.
can follow after this one here. Anyone, you want the mic? Yeah. MC for me. Yeah, well done. We almost are there at the end of our occasion tonight. So now we're going to ask the girls over here, the groom sisters, to perform one or two items, then followed by a tawanunga. There is a difference between the Tongan tawanunga and the Samoan tawanunga. The Samoan tawanunga comes from they put the last part of the roof of a house. That is what we call the kawanunga. Once you put the kawanunga, that's it. The house is covered. No more rain going through. So the girls are going to perform two items, and then followed by the kawanunga. Then they will ask the bride and the groom to join the floor for the kawanunga. And that's the last part from our side. Unless your side want something after from me for the night. But you're not available, so it's all might be available later. But anyway, yeah. How about your girls? Don't worry, I will tell you when I will be available. We're going to go cheers tomorrow. Yeah, the festival, yeah. Ang sunga lali kay poipo maro faltua, yeah, watu no fa solo, e fa kena pelo fa solo. By the way, if you need that ula, yeah, you have to contact me. That's when I'm available. We'll be free to the first one. You want one? Oh yeah, just rubbish, please. I mean, yeah. Oh, are you emptying the table now? Oh, just on the rubbish. Alright. Thank you.